Jy's mos nou amper klaar met die skool, né? Dink as tyd dat oupa vir jou ordentlik spoil. Dankie, oupa. Thanks. Begin nog as die plek mis, weet jy. Ja, wat van hom? Hy wil my aandeel van Kerstel koop. Dis hierdie kersie dorp, 'n inconvenience vir die boysens. Al wat hulle nou kort, is 'n crisis. Jy! Wat doen jy daar? Stop! Stop, jy! Wat doen jy? It's bietjie weird, man. All of a sudden kan mami net so loop. Daar moet 'n mediese explanasie wees. Dis 'n geestelike een. Ja, hartseer lewende lyf. En vrees ook. Ek het al baie deurgemaak in my lewe en nooit met mense daaroor gepraat nie. Toe ek dit uiteindelik in die gesig staar, het dinge verander. Mens met jou siel spasie gee om asem te haal. En dan sal die lyf ook volg. Mami, kan net jy moet nog vals opkry nie. En as enige iets gebeur dan is jy weer teleurgestel. Ag, moenie worry nie. Ek gaan mos nie 'n marathon hardloopie. Tasha, jy stil, is alles oukei? Dis fyn. Daar's net baie dinge wat aangaan op die oomblik. Soos wat? Ek sê mos, ek's fyn, boetjie. Vra net. Mami, hij was in mijn hand. Kijk, zit op bezig om die pijpen te damage. Ja, ek het 'n lig gesien en 'n pik ry. En toe loop ek aan toe want ek wil hom gevang het by 'n balaklava gedra. Toe kan ek nie sy gesig sien nie. Hy het weggeloop en daar was net water oral. Het jy naby aan hom gekom? Amper my het weggekom, mami. Dis gevaarlik. Maar ek kan mos net nie laat hierdie pype damage, man. Maar ja, ek is alright. Ek het die polisie gebel. Hulle check nou die area uit. Het jy seer gekry? Kyk, Nee, ek is alright. Jo, ek wens ek het hom gevang. Ai, my kind. Jo, kan ek sit? Sit, ek kry vir jou suikerwater. Asseblief. Ek bietjie oorus. Sabuta. Make every lake in paradise. We tryna escape each and every day. It's a lake in paradise. Money, power, respect. That's how we getting paid. And yeah, we pushing every day, living on the edge. Every day in paradise. And we pushing every day, living on the edge. Every day in paradise. Paradise. I have to leave in 10 minutes. So, what did you want to talk about? Sit. I wanted to apologize to you. For lying to you. Al die goed wat ek opgemaak het. Dit maak nie meer saak nie, want jy weet nou wat die waarheid is. Dit het seer gemaak. Nie omdat dit leuns was nie, maar omdat ek voel weet wie jy is vandat ek jou die eerste keer gesien het. Ek het nie bedoel om jou seer te maak nie. I just want you to talk to me now. About? Alles. I want you to tell me if you're angry with me. If I mess up. Ek kan nie dinge regmaak nie as ek nie weet nie. Why? Jy is my dogter, Kim. En ek is ontsettend lief vir jou. I know. Thank you for allowing me to be your parent. Along with Natasha. Om 2 ouers te hê is baie. Ek het 3. Dit kan ek verstaan. I like it though. Even though you did take away half my phone privileges, I'll forgive you for that. Discipline is an act of love. And lying is not. There are no more lies, right? They're all done. Jy is my lewe, Kim. I didn't think it was possible to love someone as much as I love you. School toe.
daar regtig niks water nie. Ja, niks nie. Okay, sorry. Like, is dit die hele blok nie? Okay, sorry. Sorry, mami, hi. Ek was reg. Daar's niks water hier nie. Dis niks. Dis niks hier. Ja. Ek meen as ou mense hier en as babies en die mense het die water nie as die regie, hulle maak hier skoon water, mami. Het enigiemand hy skelm gesien? Nee. Ons is sorry. Hulle sê is ons skuld. Maar hoe kan hulle so dink? En hulle sê ons het die maintenance gedoen nie, mami. Maar weet mami, wat die lek begin is, wat ek hy ou gesien het, man. Okay, ek gaan. Ons praat weer later. Sorry, sorry, ons sal dit uitsort. Maar dis seker sy het jou nie gesien nie. Ja, pa. En as ek vir jou sê om 'n job te doen, dan wil ek hê jy moet die job reg doen. Hoeveel keer sê ek al vir jou, moenie sloppy wees nie, man. Sy weet nie dis ek, pa, ek promise. Ek gaan met een van ons kontakte daar by die munisipaliteit moet bel. As iemand hierdie ding report, dan kan hulle at least die response kan hulle delay. Maar die poisons, hulle gaan brand. Sy, ek hoop is genoeg vir nou, hoor. Dankie. Right. I will call the municipality. I mean, this shouldn't be our problem. Unfortunately, Auntie Liz, it is. The city's responsibility with the pipes ends where the meter starts. Anything running through your yard and into your yard, that falls on you. Wait, I want to understand this. So once it runs past the meter, then it becomes the Landowner's responsibility. But why is it set up like that? In older developments and the private ones, that's just how it's set up. The owners with multiple dwellings, they set up their own pipes for distribution, and then the city's responsibility ends where the handover point starts. And how much is all of this going to cost us? You're looking at nothing less than 40,000 rand because of the damage and the depths of the pipe. It could get worse, unfortunately. If you're looking at excavating, the replacement, and also the reinstatement of the pipes, then it can go up to 120,000 rand. What? Wat? Nee, dis onmoontlik. So wait. This was sabotage, man. Yeah. So we can't claim anything? If the infrastructure is insured, then fine. But if not, then unfortunately there's no recourse. I know a couple of contractors who deal with this kind of work. I can give you their number and also speak to them to see if they can give you like a fair price. Please. Yeah, I wish there was something I could do to help. Otherwise, all the best and have a good day. Thanks. Thank you, Nkateko. You too. Oh. Hierdie plek word nou 'n las, all because it's not insured. Ons kry nie eens die helfte van die rente nie. Hoe gaan ons nog insurance op bekostig? Ek help daarmee. Nee, is okay, ek weet dit. Kom, jy dra dit swaar. Dankie. Jammer oor die waterprobleme. Ag, is okay, ons sal dit uitsort. Daar's die water, Auntie. Baie dankie, Rochelle. Okay. Sorry vir die inconvenience, né? Dankie. Jy lyk anders as gister. Meer gefokus. Minder defeated. Ja, wel, ek kan mos nou nie in die ronde lê terwyl mense suffer nie. Om die water te hê is nie van survival nie, is inhumane, man. Ja. Ek was ernstig oor wat ek gesê het oor Kim. Dat ons haar saam groot maak. Ek weet hoe dit voel om te wonder oor jou kind. Ja? Ja? 18 jaar ervaar. Ja, ek
is regtig sorry wat ek het die bedoeling vir Kim van jou af. Jy het gedoen wat jy gedink het gedoen moet word. Ek sal jou op hoogte hou oor Kim, oor skool en hoe dit met haar gaan. Dankie. Ek waardeer dit. Hoekom is jy suddenly so nice, Quentin? I choose to be kind, Rochelle. Ek soek nie 'n oog vir oog nie. Ek wil net die beste van ons kan hê. Dankie. Nog water? Ja. Is alles oké? Het ek iets verkeerd gedoen? Nee, ek is fyn. Ek het net gewonder, het jy ooit met iemand geslaap? Skus? Jy hoef nie te antwoord nie. I was just curious. Ja, is net... Jy weet, jy dan sommer kies en tel. Jy hoef nie name te noem nie. As is nie dat yes or no answer. Ja. Ja, sure, ek het... Okay. Laaste vraag. Hoeveel keer? Is nie sommer maklik om my daaroor te praat nie. Ja, Ek is jammer. is oké. Okay, last question. Jy dan klaar gesê die laaste vraag. Ja, ek weet. Maar het is die laaste een. Oké. Hoe voel het? Hoe voel dit? Jy weet, is nice. Okay, dis die laaste een. Ek beloof vir real, this is the last one. Okay. Crossing my fingers. Wil jy dit saam met my doen? Ja. Hallo, uncle. Hello, Uncle and Kateko. Patrick. Hoe gaan dit? Everything fine? Rishi, Uncle? hi Kim. Hello, Uncle and Kateko. Bye Kim. Richie, your room. Your room. No. I never book your room. Do you like it? The mock thing is so. And then your room, I'd like your tele, lady. Do you like your tele, lady? Wat ben je? Nee, man. Ik moet spiritual water cream. Nee, pa, maak het toe asseblief. I've got a migraine, the light makes it worse. Weet jy wat dit dalk kan veroorsaak? Kersiedorp miskien. Ek het vanoggend mense gesien rondhardloop met emmers. I'm juggling Kim's school activities, trying to plan art and craft for the pregnant teens at the community center in waterkrisis. En ek weet nie waar ons 120,000 rand in die hande gaan kry om dit reg te maak nie. 120,000. Yeah. The leak is on our side of the meter, so we are responsible. Ek wil nou nie sout in enige wonde en vryfie, maar miskien moet jy weer my offer consider. Ek weet jou familie is trots. Hulle is ook die soort mense wat handouts vat he. Maar hoe langer jy vat, hoe meer gaan jy stres raak. Is het nou regtig op moeite werd om jou gesondheid op te offer vir Kersiedorp? Ek sal met my ma daaroor moet praat. Ja, maak so. Maar jy weet die aandele behoort eintlik aan jou. Jou ma gaat jou net fight. En sy klou nog aan jou pa se geskiedenis, sy herinneringe. En maak dit maar soos jy wil. Maar die laaste besluit lê eintlik met jou. I just need to. I'll think about it. Alright. Vat jou tyd.
Dankie mense dat julle tyd gemaak het vir die eerste beplanningssessie vir ons jaarlikse kerkbazaar wat plaas gaan vind Saterdag die 13de Junie. OK. Nou voor ons verder gaan moet ons broers en susters in Kersiedorp in gebed hou. Die waterkrisis daar tref almal. Ook voete 'n bietjie laat wees, maar hy is op pad. En suster Baba en broer Baitjies vra verskoning. Hulle het hulle vakansie in Parys verleng. En nou dit is Parys Vrystaat, nie Parys Frankryk nie. Ja, die jong liefde wat nog oorleef tot in die ouderdom, hè. Dat is ref, dat is. Dankie Petito. Nou die bazaar gaan eenvoudig en lekker gehou word. Daar gaan kos wees, speletjies en natuurlik die gewilde five-a-side sokketon. Ons doel is om fondse in te samel vir 'n minibusie wat in diens van die Here en die uitbreiding van sy koninkryk gebruik kan word. Amen. Amen. Die nodige munisipale permits is alreeds gekry vir die geleentheid. Quentin? Ja, security sorted, ne? And then voluntary marshal with reflector vest, color-coded vest, and command table next to the booty roll. And no running around with societies. No running around with societies. Okay. Oh. Dankie, Ref. Hi, Pieter. Yes. Malgas Motors sal ook die borg wees vir die sokker weer en die prysgeld hierdie jaar is R5000. Mooi so. Kom ons hou daai momentum, okay? Quentin, kom vat ons sommer gou deur die begroting asseblief. Sure. Dankie, Ref. Okay, vir hierdie jaar se begroting. Hey, meisiekind, jy lyk mos mooi ou. My vrou, lyk dit met jou? Mense kom nader, ek het 'n announcement om te maak. Gaan nou na die boys se huis toe, Auntie Liz gee free water uit en maak gou voor sy haar mind change. Vat bottels, emmers, skottels, vat sommer jou hele bad. Hulle het hulle huis oopgemaak vir almal vir free water en ek hoor, jy kan sommer gaan shower, so asseblief, make your way over there now, peoples. Kom. Azai. So, alles loop nog according to plan. Ja, nee. Alles move, pa. Shame mense is desperate. Geen probleem sê. Ja, hulle gaan nou die boys in sy huis laat soos nog iets. Nee, dat is goed so. Ja, ek wil hê dat ding met hulle sommer voel aantref. En die Liz gaan overwhelmed wees, maybe gaan sy even verdrink. Ja, hulle moet so oorpower raak dat hulle sommer so alles opgee. Anything for you, pa. Dankie. Brother, What's happening? Good. Ooh, are you catching up on this chaos that's happening in Kersiedorp? Listen, man, I'm just trying to see if there's somewhere else where these water issues are happening. It can't just be here. Look, I can tell you, this is vandalism. Because only Kersiedorp doesn't have water. The rest of Paradise is fine. People stealing water pipes. Yeah. Country's gone mad, dude. Yeah. They're a nuisance. That's what they are. Oh, no. You know what? Enough doom and gloom. How's the blended family? Yeah, now that's something. Oh, Pat and Richie. Look, if it went by Patrick's rules, Richie would be sleeping in the shed. But luckily it's my house, so it's my rule. Yeah, now listen, Natasha and I had to lay down some ground rules for Kim yesterday, and how did that go? The best word is nerve-wracking. Okay. Like, listen, one day your uncle, the next your dad. The things these kids do to make you nervous is unbelievable. Tell me, Quentin, how's Kim finding the transition? Okay. I mean, look, we had to set timers for phone. Okay. As well as to monitor her time with Richie. Okay, maybe I should try that. Because walking in on them on the couch, and I was just like, what do I do now? What? They were just kissing on the couch. I mean, it's not great to see, but yeah. Oh, this kid. I'm gonna kill him. Okay, maybe killing him is a bit too much.
Oh, it really isn't. Oh, these kids. Hou aan. Ga je boss er lady. weer aan die water verkopen, ze dan zo erg? Ja, boss lady, hier is niks water, dit rout is beter as in die wind wat uit die tepe uitkom, boss lady. Oh, sorry man. Geld maak. Sien jou. En die klomp water. Farid, Die water. Farida, die bazaar se reëlings loop lekker. Hierdie jaar behou ek die titel van Boabaas Kok. Is het? Laatst jaar was ik net niet lekker gefocust. Maar dit jaar zal ik weten om niet rauw eieren in mijn biryani te gooien. Asof het salad is, nee? Consider yourself served. Is dit 'n uitdaging? Oh yes. Officieel? Haha, bij Omi. Ja. Good luck, Pangela. Best man sal wen. Ek sê vir mami iemand sabotage ons. Hulle target ons, mami. Is dit nie net misdaad nie? Mense is deesdae baie skelm, hulle steel pype en kabels en whatnot. Weet jy, jou pa het altyd gesê, die Here protect daai pyp. En kyk nou, Mami, that was then. This is now. Wat gaan ons doen? ek weet nie. Waar gaan ons 120 000 rand in die hande kry? Ai, Vader. Ja. Wie is eerste? Daar is hy. Nee, maak niet te lui, alsjeblieft hier. Dat is niet. Xavier! Tools. Een balaclava. Oké, dat was voor pa. Jij sabotage hele Kersiedorp. And I never wanted to take Nkateko away from you, okay? Hy het vir jou gekies want hy's lief vir jou. Mami, is dit Daddy se testament? As jy die hele Kersdorp gaan na Rochelle toe.